Yebo. Igama nguBulisani Ncube, ngizalwe eNanda khona endaweni yaseCholocho. Ngize lapha emkhosini wamatshitshi, ngihamba lamatshitshi aseNanda nemani ezidlubhedu. Yes, ama number 1 winners. Yebo, sezike zangena zenza okuhle kakhulu, zenza impela ezibukwayo. Yebo mntakababa. So lapha ke yini ke le? Lapha kukhula boxing, thwele ezimnandi, ama drinks, ama friziti, lamazimba chips, into zabantwana nje ezinhle ukuthi abantwana mase bekhathele bethola into yokudla. Alright. Mhlawumbe ucoach njengoba ethwele lapha, ngabe kune shop yini, kune store eNanda kulani lapha abantu abangathi mhlawumbe befuna support phela bexhase lapha? Mina ngilesitolo eNanda esigodini sakhe lapha engizalwa khona. Isitolo sami sibhare Sokwa General Dealer. Sikhona eNanda is general. Ngifuna ukukhuluma lami bantu abami. Njengayi hello. Siyasebenza abantwana bazithika lapha ngezimnandi. Ama hello salungisela ichange yethu bantwana sisakhuluma lokho.
financial ama-visit kawayo. Alright, siyabonga mfowethu. Usithi lesitolo ngaphi? Ngilesitolo eNanda lapho engizalwa khona. Isitolo sami sibhalwe ibizo likakhulu wami ukhokho Sokwa General Dealer. Yikho lapho engitholakala khona. Abafuna ukungisupporta bengabuya. Mhlawumbe khona omunye umuntu ongekho lapha use-South Africa, use-UK, use-Canada ufuna ukusupporta phela naye. Uyatholakala yini enkundleni zokuxhumana emoyeni, unefoni, utani mfowethu okungawenza kube lula xa sishop yakho? Ngiyatholakala efonini ku-WhatsApp. Inamba engisebenzise WhatsApp inamba yase-South Africa okwamanje kangilayo, kodwa ngiyatholakala online la kuma-lighter.com ngikhona, ngiyathwala impahla. Abafuna ukungixhasa bayangithola. Umgwaqo engiwusebenzayo uma uphuma koBulawayo nguSkente Road, Solusi Road. Uma uhamba on the way usiya koSkente uyafika endaweni yaseNanda, uwehle eSokwa General Dealer usupport. Sithengiswe zimnandi nazi. Abantu bakhululeke. Awuvalelisa abalaleli. Lisale kuhle balaleli, sihlanganeni ku-business lingisupporta. Siyabonga. Hlangana lapho. Ugogo ngubani? Ugogo nguBeauty Ndlovu, uMrs Ngwenya. Beauty Ndlovu eDikili lapho engikhona. Amatshitshi ngihlanganisa singabe imvelo. Imvelo sihlangana iDikili leThefuni. Alright. What 19? What 19? Echolotshe eshwayo. So amatshitshi lawa avelela ku what 19? Avelela ku what 19? Amatshitshi lawa mhlawumbe lilebizo elisibiza ngalo lawa kuthiwa yini? Abanye bengisizwa kuthiwa ngababani bana abanye. Lathi siyimvelo. Olina liyimvelo. Imvelo. Yes, sifuna ukubuyela kumvelo. Abantwana sibafundisa imvelo yethu yakudala ukuze bakhule kahle. Sizubuhlungu ngendlela izwane esingakhona. Abantwana bamitha bebancane abangabafana labo bayadakwa njengoba thina besifa bebancane. So lesifisa ukuthi abantwana sibakhulise ngendlela yakudala. Emasisweni mntana. So mangabe lilabo laba abantwana libafundisani imfundiso nxa ungangitshela nje ukuthi mhlawumbe mali ithe lihlangana nini yini elifika libafundise yona bayamukela njani bona abantwana? Nxa sihlangana labantwana laba sizinika isikhathi mhlawumbe kabili kumbe kanye ngeviki sibafundisa indlela yokukhula, ukuthi imvuzo wokukhula kahle lokuthi belalela abazali babo lamabala esintu aseyabalekayo elimini zethu sokwahlanganisa ikhiwa lesishona lesihlokokanye isintu singasaphumi kahle. Lendlela zokwenza izinto ikakhulu amantombazane bebekwazi ukuthi umemiyo kuyini, amatshitshi kuyini, kufanele uziphathe njani nxa uyintombazane phambi kwabazali bakho, wena uziphume njani ungumntwana ukuze ikusasa lakho liqhakaze ngenxa yokuthi uzaphila ngokuthanda kuye andihangaza. So nanku umcimbi ubulontswa lonyaka kuthiwa yi-Arts and Cultural Expo. Lithini lina nanku umcimbi siwenzile sawulontsha ube yimpumelelo, lingathini ngalowo umcimbi lowo ungubekela phambili? Umcimbi lowo siyawuthanda kakhulu. Khona kukhona okuthiwe uzabe usukhona minyaka yonke. Kulo nyaka sokujumakala nje ngamaviki athize singalungiselelanga, kodwa ngendlela okhulunywa ngakhona sesizawulungiselela sibekwazi ukuthi uyasibuthanisa usibuthanele abantwana bazane khona phezwana, ingqubekela phambili ibe khona phezwana, yenza futhi sikwazi ukuthi bafundane bafundisane. Nxa bebukela abanye njengakhona obalabona abanye bayagida benzani, babone ukuthi nxa ngingaziphatha lami zafika kulesa istage. Nanti itshitshi lapha usisihle ngubani? Inesihle Muda. Inesihle Muda. Umuda engimaziyo ungumlobi. Umuda engimaziyo ungumlobi. Kuthiwa mbani? uMessi Muda ongumlobi osebhola nje. Alright, so nina lisuka kuThefuni? Yebo. Alright, uthini ke ngalo umcimbi ke Muda? Ujabulele kakhulu ngoba uyazifundisa ukuziphatha. Ujabulele kakhulu phela. Alright, uthini kwabanye ontanga bakho abangatholanga ithuba lokuthi bona befike namhlanje? Silabo abazali bebele lokuzenini bebakhuthaze bebuye labo bezigcina njengathi. Siyabonga kakhulu. Ake linjayele phela okokucina
liyimvelo linjayele nje kancane lingithi kalalalala ngabe ngihambe ngijabulile kancane nje. Uselale makamelweni, Uselalala, uselale makamelweni, uselalala, uselale makamelweni, lalala, uselale makamelweni, lalala, uselale makamelweni, lalala. Besicela ukuthi ku-Ward 19 bakithi sicela uxhaso lwenu njalo sicela ejini kuze kuyefika ejikile bathi qoqanani abantwana, sicela abantwana, amatshitshi lamaguqa, sicela abantwana, sicela futhi labasincedisayo. Silapha nje sifele i-transport, asisela nto yokubuyela ekhaya kodwa ngalina leli sazi siyazibeliza siyakhulu. Sicela usizo lenu umhlaba wonke, siyaziligcwela indawo yonke, sicela usizo lenu siqhubekele phambili ngokuqoqa abantwana. Siyabonga. Siyabonga. Sale kahle. Bye bye. Bye.
Sibachayeleni izandla abantwana amaguqa asedibutibu. Sibachayeleni izandla amaguqa asedibutibu bathe bale poem. Uthwele lenkondlo elilayo ngithi. Oyenza inkondlo ngubani? Oqalayo ngubani? Ngicela uyichaya abadala bayizwa ngifuna uyichaya ngala mic. Nami ngifuna ukuyizwa ngithi. Sarwanani bazali. Sarwanani maguqa lamatitsha. Nibizo lami nguvuma inkosi Nkomo nzalenzela inkondlo emayelana ngamaguqa ethu. Watsho ethelekile umfana kaNkomo ngitsho ngehawu ngitsho esagila ngitsho esadika somkhonto kababa omkhulu ngivika ngehawu ngilingisa ubhuqa engiyebobona ngingeke ngeqe ngathinte amafu kodwa sidiyalana ngobuguqa bethu singabafanyana abasakhula singabafanyana abasancela ulwazi kwabaphambili sithi thina halala ngobuguqa bethu indoba betha ayikho yagida yabuya yaziqakezela kodwa sithi phambili ngobuyithi bethu ingeke yeqe ngitshabalalise umhlabathi kutshuthuli kuthi ingoma igqamisa kwakithi ngithakazelela ubuyithi bethu baphokhulu labo bamkhulu bezosithi heje ngolwazi lwendulo esingelalo ngoba imizi yakusasa ikhaya lethina ukulima kumele lethina ugamula khona ke angikhulumi ngoba yithi sizabiza insizwa uqobo lwazi imuli yakusasa imelele ukunanzwa yithi ngiyabonga. Siyabonga kakhulu umfana omncane echaya inkondlo yakhe. Umfana amaguqa kontiwo echaya inkondlo yakhe fluent uyichaya kahle mfana wami. Ibizo lakho ngubani? Vuma Inkosi. Funda grade 1. Form 2. Usiphi isikolo? Dibutibu. Siyabonga kakhulu Dibutibu umsebenzi owenzayo abantwaneni ngithi. Asibachayeleni izandla abafana beDibutibu. Amaguqa aseDibutibu siyabonga. Sizazolibiza abantu nawo mahlalani phansi kanje. Hlalani phansi baba bephumula kancane. Wokulenye inkondlo. Wozimbili. Lapha kusho ukuthi ku right la. Sabona sisi. Hayi mfana usebenza imayini. Kanti siyafundisana mntana manje. Umalume ufuna ukufundisa something kanje. Mase ngahamba eHarare manje mongayenza kahle ukuthi kona sambe eHarare asoze ufike ukuthi ngiyifuna imayini kanje. Kufanele siyifunde mntana manje. Asamba mina ngizokubambela imayini kona ukhuluma intando yakho kanje. Asamba. Sayibonani bazali. Sayibonani maguqa lamatshitshi. Zalenzela inkondlo emalana namatshitshi. Halala mahlabezulu halala mahlabezulu halala. Ngiyeni indebe bazali. Ngilaleli bagogo labakhulu ngiyakhuluma. Ngihalala isenza insizwa lezimandla ngingalilibali bontanga bami ngokweneze ngamala engkhwana namhlanje. Ngiyeke ngabale amabala enge yonke waqede kodwa ngithanda ukuhlahleka lokho esikokhona kwempilo yethu. Singamantombazana amancinyane okwenkonyane lenkomokazi sisanda kuzala esibaye belo ngiqinisile ithi sizalo kaEva thina nje lalo badala iso ngenxa yokudla isithelo kodwa sidiyalala ngobutshitshi bethu. Akekho ngitsho ledwa ongasisintsha ubuthelezi esiyibo bona kodwa sithi phambili ngobutshitshi bethu. Sizalo kaEva ivokelo kuba nethu impululu kumanina azala thina. Ivokelo kuba newabo. Ivokelo kuba newabo. Lembululu kuba mama. Right, siyabezwa abantu bethu libahle kakhulu emlonyeni bantu bami ngithi. Lasemgqokeni libukeka libahle kakhulu. Ngiyathanda into liyenzayo ngithi. Inhle kakhulu kanje. Siyabonga. Besicela amathithi akomagama basondele eduze. Amathithi akomagama mayiphuma sicela inemane la ilungisa singakabize isikhulumi sethu ebadaleni ngale besabukele khona okukhona. Amathithi akomagama ilunga. Amathithi akomagama ilunga. Dala kwami ngangikwazi ukugida Mr DJ. Amathithi akomagama ilunga sicela abe nemali labo babelunga kwenze ukuthi kungathathi isikhathi okunto kwangona. Abanye mabephuma estage abanye bengena. Ukhona kanjani ukugida la? Ukhona ufuna ukunjani nyamnika 20 rand. Bathi unqunga.
Uncube wathi uyakwazi ukugida ungedlula ngathi. Mina ngaku-challenge. Ubani? Mina. Hayi wena ngifuna unikwe 20 rand yami. Ngifuna omunye umuntu akoni Hayi angazile. mina ngaku-challenge. Ngifuna omunye umuntu ongangaziyo. Engakaze ngigide naye. Nangu angangidlula nyamnika 20 rand. uthi awusebuya. Sebuya. Nangu Alright, wena. kwela cha. Amatshitha kwamagama eluka sondeleni. Sa. Awufana wasokuhlenda nya. Umpululo ngumusha. Hayi Zamile awuthayile ubaba. Abakho lompululo. Uthayile ubaba sondeleni amatshitha kwamagama. Athi 20 rand yakho ndoda. Konakele. Nami ngiyavuma ukuthi ndiwa kwesinye isikhathi. Mangehlulekile ngiyavuma ukuthi hayi ngehlulekile. Awuthayile mfana wami ngokubani isibongo. Ngokubani isibongo mfana. Ngomhlanga. Ngiyaqala ukudlula umuntu okomhlanga mina Kanti awusoko gatheni wena. kokadiwa sidlulwa. Ufana la mona. Sidlula siyalwa. Akona siyafanana. Uma sidlula kokadiwe siyalwa. Sithele ezandleni batho njalo bafana basetholoshi. Kodwa ngisho kini bathana bami lingakwezandla ngingajithele ezandleni manje. Mawudluliwe vuma accept udluliwe mina. Amathisha kwamagama sicela sondele eduze. Babe kanjalo bese teacher. Ngezangikhaya lezi. Sidebele sitho njalo sithi ngezangikhaya, ngezangikithi. Inemane layo ibilunga ngemva kwamathisha kwamagama singakaphosela esinye isikhulumele sikhona lapha ekhaya. Sondelani bathana. Selilambile. Namhlanje alikho lazi ligijima ngoba sondelani kudu sestage. I think selisizwe kakhulu la. Amathithi akwamagama behamba nogogo wabo. Ugogo uMankomo. Ngiyasola Hadebe ngani kulabanaba kona. La abantu abambonke awulamna wami la. Abantu abambonke la. Ngendlela obabiza ngakhona. Abantu abambonke angizobabiza abasenemane elungile khonapho ngaphandle. Abasenemane liyalunga. Sembiza bakho ke manje. Biza bami. Sembiza bakho ke manje. Abasenemane liyalunga. Amathithi akwamagama on the stage selikeze stage. Enemane. Ezenkondlo. Salubona. Yebo. Ngizalenzele inkondlo yenkosi. Ibhideli imnyama ngomlomo elithethwa ngezinyembezi zamadoda umfitshane wakithotsho wasinyathelo ukade sibade zenyathelo sibade uchasa zakhona sibade usidekalanga inkwenkwezi zethu esilimela ilanga laphuma endleni zethu bonke zabiyelana uzothi umnyama chaza inkqubo zamadoda utshani ubude busemahali uzonyala buthaba uzothalamisa amadoda umholo phama abakhona ukwenza uthali babani yexesha setshani sabe isiposa ukonakala wemba umkhondo wemba induku umkhiso wezingolo ezingoyama umabala ngophe inkosi abentunga labentwakazi mangahamba lugeke endlini zabo baba wadla inkomo zamalala wadla inkomo zasidlamlolo usidlamla kumnini begumo ulomavimbela wayihlufu uzimema senqaba chiliba bayede Iso. Right. Amaguqa lamatshitha kwamagama on the stage baba sethulela inkondlo liyabezwa. Sibachayeleni izandla abantwana. Sibachayeleni izandla abathana.
Sifakeni ngoma yokucina abana wami sidedela abanye la ngale ngakatshoni. Anguzwa umpululo. Anguzwa. Alijabulanga yini? Akula bogogo lasezweni. La akula bosisi akula bogogo. Osisi lawa batshaya umpululo noma omncane bakithi. Nawuzwa. Siyabonga kakhulu. Emagama on the stage. Ngisazolibiza abantu abambalwa phumula nje.